Ćao svima! Danas ćemo se osvrnuti na jedan od najznačajnijih aspekata kulture i tradicije starih Srba, a to je kalendar. U prethodnom delu smo istražili kako je srpski kalendar nastao, a danas ćemo se fokusirati na to kako su naši preci koristili kalendar, kako je dobio ime i kako su računali vreme. Srpski kalendar je bio više od puke organizacije vremena. Bio je duboko ukorenjen u srpsku mitologiju i verovanje i predstavljaju važan deo srpske kulture. Godišnji krug i njegov značaj za naše pretke. U neolitu krug je postao centar učenja i verovanja, bez savršenog poznavanja dnevnih obaveza koje proističu iz zemljoradničkog kalendara. Nije bilo opstanka i razvoja. Svaka godina predstavlja poseban krug, a životni vek je skup koncentričnih krugova ili spirala. Ovo se može videti u godovima drveća, gdje svaki prsten predstavlja jednu godinu života. Upravo je zbog toga poznavanje godišnjeg kruga bio od suštinskog značaja za naše pretke. Oni su ga koristili kako bi pratili i planirali svoje živote u skladu sa promenama koje dolaze sa godišnjim dobima. Razumevanje oblika kruga, odnosno kola, ključno je za razumevanje pojmova kao što su kalendar, kolodar i koledar. Pojam kalendar ima svoje korene u reči kolo i koledo. U južno-srpskim dijalektima reč koledo često se izgovarala kao kolendo. Reč kalendar potiče od reči kalenda, a kalende su kod Rimljana označavale prve dane u mesecu. Ali šta je u osnovi pojma kalenda i odakle taj pojam? Sa pojmom kalenda u staroj srpskoj veri i jeziku povezan je pojam koleda. Brojni su srpski koledarski običaji. Koledo je u srpskim običajima zapravo staro sunce koje umire u osvit kratkodnevnice, da bi se rodilo novo na Božić. Koledarski običaji podrazumevaju niz obrednih radnji, uključujući i povorke koje za cilj imaju da označe smrt starog sunca i pomognu rađanje novog, mladog. Koledarenje se završava spaljivanjem badnjaka na badnje veče, čime se simbolički sahranjuje staro godišnje kolo. Već sutradan na Božić priziva se novo, beričetnije i uspešnije. Koledo i koledari zapravo označavaju kraj starog i početak novog kola. Jasno je da rimske kalende predstavljaju samo simbolički ostatak ovog prasrpskog verovanja. Rimske kalende su mesečna koleda, simbolični počeci novih meseci. U srpskom pogledu na svet, završni mesec sunčevog kola, to je decembar, naziva se koledar. Koleda i simbolika kola imaju suštinsko, dubinsko značenje u srpskom jeziku i običaju, koja se može shvatiti kroz brojne običaje i srpski folklor. Kalende u Rimu nemaju ni jezičko ni folklorno značenje, pa je jasno da se radi o pozajmljenici iz naše kulture i jezika. Pojam kola kao narodne igre otkriva nam da je kolodar ili koledar kalendar izraz srpskog pogleda na svet i opšteg narodnog znanja. Kalendar je bio potreban zemljoradnicima koji planiraju svoje aktivnosti u okviru godišnjeg kola. Znalo se kada koji posao treba započeti, a kada ga treba završiti. A posebno kada nešto ne treba raditi. Znali su se dani kada treba spomenuti mrtve i obići grobove, kada postiti, kada se okupiti na slavi i zavetini, a kada praviti litiju. Srpski narodni kalendar nije bio prosti skup dana, nedelja i meseci. Svaki dan je imao naročite odlike, svaka nedelja posebnu namenu, a svaki mesec naziv koji je proizlazio iz njegove prirodne posebnosti ili radnje koja se u njemu vršila. Cvetanj, žetvar, trešnjar. Takav kalendar nije bio potreban narodima i carstvima koji su živeli od ratnih i pljačkaških pohoda ili trgovine. Srpski narodni kalendar se deli na letnji i zimski deo. Letnji deo počinje sa buđenjem prirode i vegetacije krajem aprila i početkom maja, dok zimski deo počinje početkom novembra. Reč godina potiče od reči god, a god je slika koncentričnih kružnica, gde svaki krug označava jednu godinu. Godina počinje da se formira baš kada po srpskom kalendaru počinje leto, a njeno formiranje se završava krajem oktobra i početkom novembra, baš kada po srpskom kalendaru počinje zima. U srpskim običajima i izrekama sačuvano je znanje o tome da leto počinje na Đurđevdan, a zima na Mitrovdan. Srpski narodni kalendar slavi početak novog leta, novog listanja i oživljavanja prirode. A to se posebno vidi u srpskom običaju đurđevdanskog ritualnog kupanja.
Samo to što se Srbi ritualno kupaju na Đurđevdan govori o novom početku, o prestanku svega starog i prelaska u novu godinu. Ovome treba dodati i belešku brojnih autora o zanavljanju odeće i obuće. Običaj je bio da se čak i najsiromašniji čovek zanovi, da sašije ili kupi novu odeću, ili makar neki odevni predmet. Umiveni i okupani od svega starog, u novoj odeći i obući naši preci su ulazili u novo leto, to u novu godinu. Novo listanje i novu plodnost prirode Srbi na Đurđevdan podržavaju pletenjem venaca, u koje se sa namerom stavljaju biljke sa zaštitom simbolikom, poput zdravca ili drena. Sličnosti u običajima koji se odnose na proslavu novog leta i prolećnog buđenja prirode nalaze se u mnogim narodima širom sveta. Kod Kelta, na primer, postojao je praznik Beltane, kojima se slavilo novo leto i plodnost. Egipatski Kopti takođe imaju svoje običaje kojima se slavi novo leto, a oni uključuju slavljenje Svetog Georgija uz različite obrede. U Srbiji običaji đurđevdanskog zanavljanja i kupanja, kao i pletenje venaca sa zaštitnim biljkama, takođe se odnose na početak novog leta i plodnosti. Interesantno je napomenuti da je merenje datuma buđenja prirode nastalo na različite načine u različitim narodima. Na primjer, u Srbiji se novo leto meri preko Đurđevdana i Mitrovdana, dok se u mnogim drugim narodima, kao što su Kelti i Kopti, novo leto i prolećno buđenje prirode meri putem praznika i običaja koji uključuju bogatu simboliku i verovanje. Jedan od najznačajnijih načina merenja datuma prolećnog buđenja prirode je kroz datum Vaskrsa, koji je povezan sa ključnim nebeskim telima, suncem i mesecom. Tako se, na primer, meri datum Pasaha u jevrejskoj tradiciji. Kroz ove različite načine merenja datum buđenja prirode moguće je uočiti bogatstvo kulture i verovanja koja su formirana i održala običaje naroda širom sveta. Srpski kalendar je veoma kompleksan. Uključuje 8 ključnih datuma koji su ukršteni krstom. Kalendarski krst se sastoji od kraka koji spajaju najvažnije datume, ali je interesantno da se ti datume ne odnose samo na hrišćanske obrede. Na primer, krst koji spaja kratkodnevnicu i dugodnevnicu je povezan sa starosrpskim praznikom Vidovdana i Božića, koji predstavlja simbolično rađanje novog sunca. Prolećna ravnodnevnica je povezana sa mladencima i blagovestima, koji takođe imaju starosrpske korene i predstavljaju vesti o početku proleća i skorom dolasku leta. Interesantno je da ove datume možemo predstaviti kao cvet sa 8 latica ili kao osmokraki krst. Srpski kalendar je izuzetno interesantan zbog svoje složenosti i dubokog značenja. 8 ključnih datuma obrazuju 2 ukrštena krsta koja su našim precima služili kao vodič kroz godinu. Prvi krst obuhvata kratkodnevnicu, dugodnevnicu, prolećnu i jesenju ravnodnevnicu. Drugi krst je formiran od početka leta i zime, kao i letnjeg i zimskog maksimuma. U hrišćanskom obrednom krugu Božić je rođenje Isusa Hrista na kratkodnevnicu. U starom narodnom krugu kratkodnevnica jeste simboličko rađanje novog sunca, jer je tog dana obdanica najmanja. Prolećna ravnodnevnica je povezana sa mladencima i blagovestima. U hrišćanskom obrednom krugu blagovesti su vesti o rođenju Gospoda Isusa Hrista, koji treba da se rodi 9 meseci od tog dana. U starosrpskom obrednom krugu blagovesti su vesti o početku proleća, lepe vesti o završetku zime i skorom dolasku leta. Letnji maksimum je povezan sa preobraženjem, koji predstavljaju starinske obrede poštovanja prema svetom pretku Perunu. Kada se javlja preobraženje, kolo počinje da pada sa najviše tačke kruga ka zimskoj polovini. Zimski maksimum je povezan sa Maksimovdanom, Svetim Vasilijem i Sretenjem, koji imaju sličnosti sa podzemnim pretkom Velsom. Vels je versko-simbolična slika pretka koji je zakopan ispod poda hrama u Lepenskom viru. Kod starih Srba 8 krakova bila je važna simbolika, koja je poistovećivana sa cvetom zvanim perunika. Ovaj cvet ima 8 pera iz kojih se kasnije razvijaju šestolatični cvetovi. Naziv perunike, koja se još naziva i bogiša, znači Božji cvet i pokazuje vezu sa perunom. I perunika i perun sadrže pojam pera u svojoj osnovi. Pero je osnovna odlika ptice, a ptica je od neolita postala ključni simbol veze čoveka i neba, čoveka i Boga, čoveka i duša umrlih predaka.
U Medvednjaku u ranom neolitu nalazimo prikaz osmokrakog cveta, rozete, koji će biti zastupljen i kasnije. Ovaj simbol ćemo naći na tribalskim rozetama gvozdenog doba, srpskim srednjovekovnim crkvama, sve do novovekovnih srpskih grobova i detalja na srpskoj narodnoj nošnji. Stari Srbi ovom simbolikom pokazuju vezu između života i smrti, između zemlje i neba, između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kao što smo videli, kalendar je bio vrlo važan alat u životu starih Srba. Oni su ga koristili kako bi pratili i planirali svoje aktivnosti, ali i kako bi bili u skladu sa prirodom i njenim ritmovima. Kalendar je bio usko povezan sa njihovom verom i običajima, a preko simbola kao što su perunika i osmokraki cvet imali su duboku povezanost sa prirodom i duhovnošću. Kroz razumevanje srpskog kalendara možemo bolje razumeti i očuvati naše kulturno nasleđe i tradiciju. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Ukoliko vas zanimaju ovakve teme i još mnoge druge, pozivam vas da posjetite moj kanal. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.